Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aravuga ko yiteguye gushoza intambara ku Rwanda. Soki na yoki ke bazwi lokalite moko to babeti lisasi kongole moko akufi. Ndamutse numvise ko bafasha agace na gatoya cyangwa bakarasa isasu rigahitana umunyekongo umwe gusa, si babiri, umwe, nzakoranya imitwe yombi y'inteko mbasaba uburenganzira kuko niko itegeko nshinga ribivuga, ntangiza intambara ku Rwanda. Perezida Tshisekedi aganira nimwe mu mateleviziyo y'i Kinshasa, muramwumva mu kanya. Amagambo avuga ni amagambo utafata nk'imikino kubera uyavuze uwo ari we. Ibyo ari byo byose ni amagambo ari kuvugwa n'umukuru w'igihugu, nubwo ayavuga nk'umukandida, ariko kuba umukandida ntabwo bivanaho yuko uyu munsi ari we mukuru w'igihugu. Umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda. Mu Misiri, komisiyo y'igihugu y'amatora yaraye itangaje ko Perezida Abdel Fattah al-Sisi ari we watsindiye umwanya mukuru w'igihugu. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, kumwe na Oriane Itangishaka na Thomas Kamirindi. Muri Guinée, ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli bwaraturitse burashya mu murwa mukuru Conakry, buhitana abantu 13. Oriane Itangishaka. Iryo sanganya ryatangajwe n'umutegetsi mu gipolisi Jean Traoré, yasiguye ko abantu 88 bahakomerekeye. Yavuze kandi ko leta igabisha ko iryo sanganya ry'umuriro rishobora kugira izindi ngaruka mbi ku banyagihugu. Iryo sanganya ryabereye mu kibanza cy'ububiko bw'ibidandazwa mu gacimbiri kahitwa Kalum, kari ku mugwa mukuru, mu gitondo ceje ku munsi wa mbere. Amadirisha y'ibiyo ku mazu y'abantu baba hafi yaho nayo nyene yaraturaguritse. Vyatumye abantu bagira ubwoba barahunga, nk'uko ababibonye babibwiye itororokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters. Ivyononekaye kuri ico kibanza ntibiramenyekana neza. Igihugu ca Guinée gisanzwe kidahingura ibitoro, kanatsinda nta buhinga bwo kubihingura gifise. Ntibiramenyekana neza icatumye umuriro waduka. Mu rwandiko leta yashize ahabona imenyesha ko amatohoza azotangura kugira bamenye icabiteye canke bamenye niba hariho abantu babigizemo uruhara. Abajejwe kuzimya imiriro baranguye ico gikorwa mu masaha ya saa sita zo ku mutaga. Muri Uganda, urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga kuri wa mbere rwatangiye kuburanisha ikirego cy'abarwanya itegeko rihana aba bana bahuje igitsina. Iryo tegeko rizwi nka AHA ryari ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu Yoweri Museveni mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ivyo vyatumye Amerika ni banki y'isi yose bifatira ibihano igihugu ca Uganda. Mu rubanza rwamaze umwanya muto, umugwi w'abacamanza batanu bakiriye imburano zatanzwe n'impande zompi. Umukuru w'umugwi w'abacamanza Richard Butera yabwiye abashikirije izo mburano ko bazomenyeshwa ingingo izoba yafashwe mu Misiri imbere. Nicholas Opio, umushikirizamanza aserukira abagwanya iryo tegeko, yabwiye abamenyesha makuru ati, turizeye ko sentare izokwishura ibibazo vyashikirijwe vyerekeye niba ibwirizwa shingiro rikingira buri munyagihugu wese ritarinze kuraba ibitsina canke niba hari abakundana basangiye ibitsina. Abantu bashika kuri batanu baramaze gufatirwa ibihano kuva iryo tegeko rishizwe mu ngiro, harimwo na babiri bagirizwa ivyaha bikomeye. Muri abo bagirizwa ivyaha bikomeye birimwo ivyaha vyo kwanduza abandi ingwara zidakira hamwe n'ababiranye basangiye ibitsina. Mu Misiri, komisiyo y'igihugu y'amatora yarayitangaje ko Perezida Abdel Fattah al-Sisi ari we watsindiye umwanya mukuru w'igihugu. Thomas Kamirindi. Perezida al-Sisi yegukanye amajwi 89.6%, bityo ababonye manda ya gatatu y'imyaka 6. Ababikurikiranira hafi basanga nta gitangaza kirimo kuko atari afite undi mukandida w'igikonyozi muri batatu bari bahanganye nawe. Amaze imyaka 20 ku butegetsi. Mu 2013, Abdel Fattah al-Sisi wahoze ari generale mukuru w'igisirikare yahiritse ubutegetsi bwa perezida wa mbere wari watowe mu buryo bwa demokrasi Mohamed Morsi.
mu bihumbi 2014 yatorewe manda ya mbere, yongeye gutorwa mu bihumbi 2018 hombi n'amajwi 97%. Mu bihumbi 2019 yahinduye itegeko nshinga, manda ye iva ku myaka 4 ijya kuri 6. Ridahindutse nanone iyi yaba ariyo manda ye ya nyuma. Murakoze Oriya Nitangisha Kanatoma Kamirindi kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu rubuga rwa internet kuri wa3 akadomo radio @voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aravuga ko yiteguye gushoza intambara ku Rwanda niharamuka habonetse imbarutso. Mu ijambo yabwiye abayoboke be n'abandi bari baje kumwumva yamamariza ku kibuga cy'indege cya Njidi kuri wa mbere, Perezida Tshisekedi yavuze ko nihagira umuturage we wongera gupfa azasaba inteko nshinga amategeko imitwe yombi kumuha uburenganzira bwo gutera u Rwanda. Amagambo yasubiyemo aganira n'abanyamakuru ba televiziyo imwe y'Kinshasa. Kugira ngo tubone amahoro hakorwa iki? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Nuko umushoza w'intambara, kandi narabivuze ndongeye mbisubiyemo hano ndabibabwiye kubera ko nari narabibitse. Iki gitondo naganiriye na televiziyo imwe yo mu mahanga, ariko sinashatse kubivuga. Nayibwiye ko nabigeneye mbere na mbere abaturage ba Kongo, aho nabivugiye Cango, kandi ubu nibwo mbivugiye kuri televiziyo ya mbere yo muri Kongo ahiwanyu. Haramutse habaye agatero gatoya gusa, bariya mwabonye bishimisha bavugira i Nairobi, agatero gatoya gusa, reba neza ku minwa yanjye. Ndahita mpamagaza mu nama imitwe yombi y'inteko nshinga amategeko nk'uko itegeko nshinga ribinyemerera, hanyuma mbasaba uburenganzira bwo gutangaza intambara ku Rwanda. Ndabivuze kandi nkoresheje imvugo nyayo kubera ko ibyo ndanabyiteguye. Kandi rero uyu munsi ntibinasaba ko twohereza ingabo zo ku butaka mu Rwanda. Duhagaze iwacu dushobora kurasa kugeza i Kigali. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Kuki bibaye ubu bitabaye? Ni ukubera ko mbirambiwe. Bahimbye ririya kinamico ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ryaba ari abantu batazi ibyo barimo mwabonye Nairobi, kugira ngo babone uko bongera guhurwaho M23. Murumva ko igihe cyose nabaga ndi mukuri iyo navugaga ko ntazigera nganira na M23, kubera ko nzi ko ari ibikoresho leta ya Kigali ikoresha igenda ihinduranya uko ibishatse. Ndabizi ko ari mwe abanyarwanda mubiri inyuma, ariko kuri iyi nshuro birahagije. Kandi nanabibwiye abanyamerika, ibyo nabwiriye abaturage Cango nari narabivuze na mbere. Mu kubaha abanyamerika narababwiye nti murabona ko Kagame adusuzugura, nari narabibabwiye. Aradusuzugura, ubu birakwiye ko haboneka umuntu uhagurukira kumuhagarika, kandi uwo muntu ni njye. Niyo mpamvu mbivuze mbisubiyemo, si urwenya. Kiriya kintu bacyita ngo iki? Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko to babeti lisasi congolais moko akufi. Icyo ndamutse numvise ko bafasha agace na gatoya cyangwa bakarasa isasu rigahitana umunyekongo umwe gusa, si babiri, umwe, nzakoranya imitwe yombi y'inteko mbasaba uburenganzira kuko niko itegeko nshinga ribivuga, ntangiza intambara ku Rwanda. Ndabibabwiye, baramutse babikoze ejo kuwa gatatu mu gihe abanyekongo bazaba bajya gutora, imitwe yombi zabiteranye kugira ngo bampe ubwo burenganzira,
kandi ndabivuze ndimo ndababwira ko dufite ubushobozi uyu munsi. Ntibatinye, abanyekongo ntibagire ubwoba na buke. Uyu munsi dufite ubushobozi buhagije bwo guhagarika amabi y'uriya muntu. Aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Président Félix Antoine Tshisekedi mwabyumvise, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko yiteguye gutangiza intambara n'u Rwanda haramutse habaye imbarutso igaragara. Nahamagaye umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda ntangira mubaza uko amagambo ya perezida Felix Tshisekedi yakiriwe i Kigali. Amagambo avuga ni amagambo utafata nk'imikino kubera uyavuze uwo ari we. Ibyo ari byo byose ni amagambo ari kuvugwa n'umukuru w'igihugu, nubwo ayavuga nk'umukandida, ariko kuba umukandida ntabwo bivanaho yuko uyu munsi ari we mukuru w'igihugu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ngarutse kuri ako nari ndangirijeho, ni amagambo adakwiye umukuru w'igihugu. Ibihe byose yaba arimo ntago bimuvanaho iyo statut, ntago bimuvana kuri urwo rwego. Ni amagambo sinaya gusa yavuze ejo, tugendeye ko nayo yavuze mu bihe byashize. Hari igihe ari imbere y'urubyiruko ati washaka kohereka ubutegetsi bwo mu Rwanda nzamushyigikira. Muri ibi bihe byo kwiyamamaza ati perezida w'u Rwanda ni nka Hitireri, nzakora ku buryo arangiza nka Hitireri. Ati perezida w'u Rwanda sinzongera kuvugana nawe, tuzahurira mu ijuru. Nk'uko nari mbivuze, ayo si amagambo rwose akwiye umukuru w'igihugu ibihe byose yaba ari mu gihe cy'amatora, yaba ari no mu bihe bisanzwe byo kuyobora igihugu. Hanyuma ikintu gikomeye cyane, ni amagambo atajyana ku ihumure, ni amagambo atajyana ku mahoro, ni amagambo atajyana ku ituze, ni gashoza ntambara. Ariko icyamubabaje cyane iyo umurebye avuga, urabona ko ashingira kuri ruriya rugaga Alliance Fleuve Congo rwashingiwe i Nairobi mu cyumweru gishize, n'uwahoze ayobora akanama k'igihugu gashinzwe amatora Corneille Nangaa na M23 irimo. Birasa naho byamubabaje, nayo mpamvu asa naho yongera gutunga agatoki u Rwanda. None se ko ibyo bintu byakozwe n'umuntu wari mu byegera bye, bigakorwa n'umuntu w'umunyekongo, agafatanya n'abandi banyekongo, yabanje gukemura ikibazo abo banyekongo barimo bamubaza. Kuki mbere yo gusubiza abo banyekongo aho baba bari hose, baba bari Nairobi? Numvise guverinoma ya Kongo yaranashatse kwikorera guverinoma ya Kenya, uretse ko guverinoma ya Kenya yabisubije iti hano abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo batekereza. Ni ibibazo abanyekongo twamye tubivuga ko bafite hagati yabo, ni ibibazo abanyekongo bamubaza. Kuki ahita byikoreza u Rwanda? Ngira ngo muri disikuru twabonye arimo atanga interview niko abivuga, arabivuga ariko nta kimenyetso atanga ko noneho n'abariya bari muri Kenya cyangwa se n'abari ahandi nabo koko ngo bashyizweho n'u Rwanda cyangwa se bashyikiwe n'u Rwanda. Ni abanyekongo bamubaza, nabanza asubiza abanyekongo. Uwamwumvise aravuga ko isasu rimwe gusa niriramuka rirashwe hagapfa umunyekongo umwe gusa atari babiri, ko azahita asaba imitwe yombi y'inteko nshingamategeko kugira ngo imuhe uburenganzira bwo gutera u Rwanda. Nongere mbikubaze, muvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, murabifata nk'imikino cyangwa se murabifata nk'ibintu biteye impungenge? Nk'uko natangiye mbivuga, amagambo nk'ariya avuzwe n'umukuru w'igihugu, nubwo yaba ari umukandida, nongere mbisubiremo, ntabwo ari gufatwa nk'imikino. Ariko ku rundi ruhande, reka dufate igihe cy'umwaka umwe gusa, duhereye umunsi dusubira inyuma. Ibyo avuga ngo isasu rimwe niriramuka rirashwe, muri uwo mwaka hamaze kuraswa amasasu angahe? Muri uwo mwaka hamaze kwicwa abantu bangahe? Muri uwo mwaka hamaze gusendera abantu bangahe b'abanyekongo? Hejuru y'amasezerano we ubwe yagiye yishyiraho umukono, ntashyire mu bikorwa. Uyu munsi se nibwo nyine isasu rimwe n'iryiyongeraho, biraba bihinduye iki se kuri ibyo ngibyo tumaze kuvuga? Ibyo ngibyo nibyo navuze ko ari gushoza intambara gusa. Nyamara yaba u Rwanda yaba ibihugu byo mu karere byariyemeye, byiteguye kuba byamufasha, byafasha guverinoma ya Kongo
ibishyizemo ubushake gukemura kino kibazo mu nzira y'amahoro. Tunagarutse kuri disikuru urimo mbazaho, we ku giti cye nka perezida wa repubulika yarangije kuyidekarara, aravuga ati ndabishaka, atari ku itegeko nshinga rimbwira ko mbanza kubaza inteko. Ku giti cye nka perezida, ku giti cye nk'ukuriye ubutegetsi nyubahiriza tegeko executive, yarangije kudekarara intambara, ariko amategeko yamubwira ko bigomba guca mu nteko. Ku banyakigali bumvise amagambo ya Tshisekedi uvuga yuko afite ubushobozi, ko ingabo ze zifite ubushobozi bwo kurasa i Kigali zibereye muri Kongo, abanyarwanda batuye uwo mujyi atari abo ngabo gusa n'abandi batuye ahandi hashobora kugerwa n'ayo mashashu, abo ngabo murababwira iki? Icyo nababwira nuko abanyarwanda bakomeza gutuza, bakomeza kugana gukora imirimo yabo, kuko umutekano wabo urarinzwe. Uyu munsi ingabo z'u Rwanda zitangiye kurinda, sinejo hashize umutekano usanzwe urinzwe. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere, uri igitego. Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyeshuri bagera kuri 740 bo muri za kaminuza bamaze gusoza imyitozo ya gisirikare bagize umujyi wa Goma kuri wa mbere. Inkuru irambuye Jemeshu kandi bakomera. Mama yo, mama yo. Aba banyeshuri bagizwe n'umubare munini waba muri kaminuza nkuru ya Goma, Inigome na Easter basesekaye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyo mu mujyi wa Goma ahagana saa 7 z'igicamunsi mu myambaro y'umukara ijya gusa n'iya FARDC na polisi y'igihugu. Aba banyeshuri baravuga ko biteguye gufatanya n'inzego z'umutekano zirimo FARDC na polisi y'igihugu mu kurinda ubusugire bw'igihugu. Bamwe muri bo bavuganye na Radio Ijwi ry'Amerika ku buryo imyitozo yagenze. Twabonye imyitozo ya gisirikare kandi twarayikurikiranye neza cyane. Twagize amahirwe yo kubonana n'ubuyobozi bwacu, cyane cyane abayoboye igisirikare. Twatojwe byinshi kandi twizera ko bizadufasha neza mu kurinda ubusugire bwa Kongo yacu. Ibyo ni ukuri kandi turabyizeye. Amahoro ni ingenzi cyane kandi twebwe nk'abasore ni ngombwa ko dukorera iki gihugu tukagikorera neza ntacyo twishisha. Nyuma y'iyi myitozo kurinda igihugu cyacu tubifitemo ubushake bwinshi cyane. George Amani Musavuli, umunyeshuri wo kuri kaminuza nkuru yo mu mujyi wa Goma, avuga ko yumva yiteguye kujya mu gisirikare. L'armée est l'échantillon de la discipline de chaque pays. Twamenye ko igisirikare ari icyitegererezo kuri twebwe mu kugira ikinyabupfura cyinshi cyane. Ibyo twize Kisangani ni byinshi kandi twizeye ko dufite inshingano ikomeye yo kurinda igihugu cyacu no kurwanya umwanzi aho yaba aturuka hose. Tuzaba intangarugero no ku bandi banyeshuri. Sera modèle pour d'autres étudiants. Alimas Bin Misango, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Urubyiruko, avuga ko leta yari ikwiye kongera imbaraga muri iyi myitozo mu rwego rwo kurandura burundu ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro izengereje abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. C'est une formation morale. Iyi myitozo ni ingenzi cyane ku rubyiruko kuko bifasha bamwe kwiga gukunda igihugu. Ibi kandi ni ubutumwa bwihariye cyane ku bihugu bidutera umunsi kundi byifashishije imitwe yitwaje intwaro. Ni igihe cyo kubereka ko natwe dufite urubyiruko rushoboye kandi rushobora kurwanirira Kongo igihe cyari cyo cyose bishoboka. Muhindo Nzangi Butondo, uyoboye Minisiteri y'Amashuri yisumbuye na za kaminuza, niwe watanze igitekerezo kuri guverinema. Imbere y'aba banyeshuri mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere, avuga ko uyu mubare wa mbere ugizwe n'abanyeshuri bo mu mujyi wa Goma uzafasha leta kurinda uburasirazuba bwa Kongo, cyane ko bamaze guhabwa ubumenyi buhagije ku bya gisirikare. Aba banyeshuri mubona imbere yanyu ntabwo ari abanyeshuri basanzwe nk'abo mwari musanzwe muzi.
ukwezi n'igice bamaze Kisangani bitoza ibya gisirikare, abari basanzwe ari basaza banyu, abana banyu n'ibindi ntarondoye ahangaha ubu bahinduwe abakomando, bambila ndetse n'ibindi, kandi biteguye kurinda igihugu. Ubu igihugu cyose kibahanzeho amaso ko ari bo bagomba guhashya ibikorwa by'iterabwoba, ubwicanyi n'ibindi bikorwa bitegurwa n'abanzi b'igihugu. Igihugu cyacu ntabwo gishobora kurindwa n'abanya-Uganda, abanyarwanda cyangwa abanya-Kenya. Aba banyeshuri bavuye mu mujyi wa Kisangani bari barangije ukwezi n'igice muri imyitozo ya gisirikare, ariko hari n'abandi bagikomeje imyitozo bagera ku 2,000 bategerejwe mu mujyi wa Goma mu kwezi kwa mbere. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Mozambique abaturage bari baravuye mu byabo kubera intambara y'intagondwa zigendera ku mahame ya Kisilamu mu gace kahitwa Kihonga mu karere ka Palma mu ntara ya Cabo Delgado. Baratahutse basubira mu ngo zabo kuri uyu wa mbere. Ingabo na polisi by'u Rwanda bajyanyeyo abanyamakuru kubibereka. Umunyamakuru Asumta Kaboyi ni umwe mu batumiwe n'ingabo z'u Rwanda. Urugendo rwo kuri uyu wa mbere rutandukanye n'izindi abanyamakuru bakoze bakigera muri iyi ntara ya Cabo Delgado, kuko noneho baherekejwe n'imodoka z'abasirikare n'iza polisi bongeyeho ibifaru. Nibwo bwa mbere abanyamakuru baherekejwe mu buryo bukomeye kuva izi ngendo zatangira kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Kuva mu mujyi wa Palma werekeza Kihonga ugenda nk'isaha kuko umuhanda wangiritse cyane. Muri centre nto ya Kihonga abaturage baregeranye, uwavuga ko batuye mu midugudu ntiyabagiye kure y'ukuri. Aba baturage usanga bakora imirimo yibanda mu bucuruzi, uburobyi, ubukorikori bunyuranye, ubuhinzi nibwo bakora gake. Ijwi rya Amerika ryagiye mu ngo nk'eshatu zegeranye n'iyo centre. Iyo ubajije abaturage amakuru yabo bahita batangira kukubwira ibihe bibi banyuzemo mu myaka 2 ishize. Tukikaa tunaona bunduki zinalia sana. Twari twicaye twumva imbunda zisakuza cyane, duhita twirukira mu mazi. Twaraye hirya no hino, imvura yaratunyagiye turi kumwe n'abana, ubuzima ntibwari bworoshye. Mvua inatunyeshea. Mtoto wangu wakunza umwana wanjye yari yagiye koga, hanyuma abona abantu ahita amanuka. Ageze mu rugo abwira nyina ati, mama, ba shababu bahageze. Abana bashaka gusohoka mu nzu, shababi bayahageze itangira kurasa. Natwe abaturage dukwira imishwaro twirukira mu mashyamba. Nkuriya muvandimwe wanjye yapfuye kuko bamusanze mu rugo arahagarara agerageza guhangana nabo, ariko kuko bari bafite imbunda baramurashe, nyuma bamuhuhura bamutera ibyuma. Mwishoni akamalizia kwa kunchinja. Nubwo hashize igihe abo baturage bari ku buryo ababo bishwe urw'agashinyaguro n'abarwanyi ba Jama Ansar al-Sunna. Maisha yalikuwa magumu tu. Walikuja na bunduki. Ubuzima bwari bugoye cyane. Bazaga bitwaje imbunda, ibyuma, imihoro, bagafata abantu bakabica. Hari murumuna wanjye, umwana wanjye w'imfura, hakaba n'undi mwana wanjye muto. Bamwe barishwe, abandi twasangaga bapfuye, ntitumenye uko byagenze, ariko baba barasaga amasasu. Gusa kuri ubu turaryama tugasinzira, ariko ntituzi niba byararangiye burundu. Kikisha kama kitu kimekwisha au vipi. Kugeza ubu nubwo hari benshi babuze ababo muri iyi ntambara y'ibyihebe, kuri ubu abo baturage bavuga ko bongeye gusubira mu buzima busanzwe nyuma yaho ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique zibatabariye. Na sisi tumeshaanza kulala usingizi. Ubu twatangiye kuryama tugasinzira, tugakora akazi kacu ka buri munsi. Ubu turashimira Imana ko dusinzira nta kibazo dufite. Mu mashyamba naho tujyayo gukora akazi nko gutema ibiti, abandi barajya guhinga. Tujya guhinga mu masambu ya kure, tugakora ibikorwa bindi byacu nko gukina umupira n'indi mikino yose. Tugakora ubucuruzi ndetse no kubaka amazu. Kwanza kujenga majumba. Kugeza ubu ntihari hamenyekana umubare w'abaturage bamaze kugaruka mu ngo zabo muri iyi ntara yose ya Cabo Delgado yari yarigaruriwe n'ibyihebe. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Rwivanga Ronald yavuze ko abaturage basaga 250 bari baravanywe mu byabo n'intambara zatewe n'ibyihebe muri iyi ntara bamaze gusubira mu ngo zabo nyuma y'uko ibintu bitangiye gusubira mu buryo. Ni mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Ubu abaturage bari mu masoko bakitabira umuganda n'ibikorwa bibahuza ku bwinshi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika,
Kiyonga mu mujyi wa Parma. Umunyamakuru Assumpta Kabuyi ari muri Mozambique ku butumire bw'ingabo z'u Rwanda hamwe n'abandi banyamakuru baturutse i Kigali. Ahantu hose agera agatara amakuru muri ntara ya Cabo Delgado aba ari kumwe n'abashinzwe umutekano w'u Rwanda. Mu Burundi hashize amezi abiri abimuriwe ku Mutambara wa gatatu mu ntara ya Rumonge batewe n'amazi mu mazu yabo. Ubu bugarijwe n'ibibazo by'ubukene, isuku nke no kuba mu nzu ari benshi kandi ahantu hatagira umutekano. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Ubushitse muri ico kigwata amaze ashika kuri 80 ntabakiyabamwo, amahema bari bayubakishije nakiriko, utuzu twasubumwe dusigaye dusakaye gusa, ku mpande nta mahema h'ishuri kwiherera kiriko. Mutubarabara duca hagati y'ayo mazu hame biziba bigaragara ko harimwo imicafu yoba yavuye mu tuzu twasubumwe, kuko natwo twaruzuye amazi dusesera mu mabarabara. Abanyeshuri baba muri ayo mazu yatewe n'amazi y'imvura bavuga ko ubu nta bikoresho bikwiye basigaranye. Munezero Joseline yiga mu mwaka w'8. Turagenda gusaba handi amakaye kugira ngo twige cyangwa tugakoresha ibyo by'abandi bakoresheje mu wundi mwaka wahera. Nk'ubu nituzi yuko kino gisho dushobora kumenya nk'amanterogation bagiye barakora muri iyo minsi ibyo ayandi makaye yari yatwawe, ntituzi yuko dushobora kuronka umwimbo mwiza muri kino gice cya mbere. Ubwo bukene bwunyurwa n'ukugene bagiye barahindurirwa amashure bajanwa mu mashure bibaza ko ariho hafi yaho bari bimuriwe. Kwiga neza ntishobora kunyorohera kuko igihe twimuka twashikiye ubwa mbere baradukuye tujya ahandi baguma badukura gutyo nyene. Umva wa mwanya wo kwiga twaca dufata kari umwanya wo kwimura ibintu tubishira mu zindi nza dusabye ndaro. Urongoye ico kigwati ca Mutambara ya gatatu yongera koko nubwo abanyeshure baja ku mashure ntibiga umuti muri munda bigashobora gutuma bayobegwa. Ndayisenga Christophe. Kandi ubu bana nabo b'abanyeshure izi saha bagenda kwishure biyumvira nti umwanya n'umwanya natujya dukaye twasigaye muhira tutigamwo tuzotwigamwo undi munsi akurya bajana mwamwe ayandi agasigara. Baguma biyumvira ati hava dusubira dusanga nayo nyine yononekaye. Umva ko umwana ubwenge buca buhamira imuhira ku mashure bigahinduka atabwenge baba bakihafiseho. Kubera ayo mazu yatewe imiryango imwe yarasabiwe indaro, inzu y'ibyumba 3 ugasanga bamwe imiryango 3 nyene, kandi amahema bubakishije arashaje. Nzira ubusa Adere aba muri ico kigwati. Aya mahema umwanya n'umwanya yamwe yaratanguye kumamagurika, imbeba ziratanguye kuyarya, hanyuma naho ugira ukurunguruku ku mukindi cyumba umwana akabona umuvyeyi yajyana. Nta mutekano mwiza dufise mu muryango. Nk'ubu dufise abana b'abakobwa, abana b'abakobwa canke abana b'abahungu mu nzu y'amahema sivyiza. Nibitangaje ari yasabiwe indaro n'umuryango wiwe mu babanyi aho ku Mutambara ya gatatu ati turafise ingorane. Hambayeho nabi kweri kubera nivyo nari nitegekanije, nasanze byose vyatwawe kugira ndabe ingene no kwibeshaho kuri uwo mwanya. Biratugora kubera aho dusavye indaro tubana n'abandi, bica bitugora. Hariho nk'ibindi bintu twashoboye kuja kubitsa, ibindi tutazanye ngaha turi. Bahingana Juma nawe yongera koko bafise ikibazo c'utuzu twasugumwe. Ku Mutaga barasaba mu babanyi aho biherera, iyo umusongo bafashe mu ijoro naho bihandurira aho babonye mu gihe kandi hari imbwa ziyerereza mu ijoro. Abo batewe n'amazi ubu basabye indaro basaba kwimugwa bakubakirwa vuba, indwara ziva ku isuku rike zitaraduka muri ico kigwati kuko abo banyagihugu bamanye imitima ihagaze. Aha nta muvyeyi agenda afise umutima uri hamwe, ahaje hose avuga ati n'agasahani kasigaye mu nzu sanga bagatwaye ko n'inzu zibanze nkuko babitubwiye. Tugasaba leta nkozi ko bokora uburyo bwose bushoboka mu gutabara abo bene gihugu bakabahamisha. Twese hamwe tugasaba yuko hoboneka inzu zirama kuko izi turimo ntizirama. Umuhanuzi mwishikira mu biro bya Buramatari mu Rumonge arizeza abo banyagihugu ko barose itongo rya hegitari 2 kandi rikirurutse bazokwimuriramwe abo batewe n'amazi. Nyakubahwa Buramatari n'afiza Rumonge ari kumwe n'umuyobozi mwishikira ku munsi wa kabiri barishikiye kuri ico kibanza nyene kugira ngo birabire mu byo kwizo ngorane kandi batera intege bene gihugu abwire yuko bo kwihangana kuko ishamye OIM ryamaze kwemera uburyo kugira ngo bazotegurika ahantu ameze neza
neza mbere n'ikibanza yakobora amatara yacerekana aheze bizoca birangurira. Igisigaye nuko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu butanga uruhusha rwanditse kugira ishirahamwe mpuzamakungu riraba bimukira OIM rishobore gutangura igikorwa co kubaka. Mu kurindira abajijwe amagara y'abantu baremeye kuja barapompa imiti muri ayo mazu n'utuzu twa sugumwe kugira ngo bakingire indwara ziva ku isuku rike. Urakoze Thierry Ndayishimiye. Hano turangirije ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye ko mwaduteza amatwi nkuko mubikora buri munsi aho muri hose ku migabane yose yishi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: Imana ntigaba iratiza. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.